ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. ҳаштуми июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нитсаи Фаронса дар чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз изҳор доштанд ки Тоҷикистон дар чорабинии имрӯза ҳамчун яке аз кишварҳои ташаббускори 10-солаи байналмилалии амал барои илмҳои криосферӣ иштирок дорад. дар суханронии худ роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи ташвишовари тағйирёбии иқлим, таъсири он ба муҳити зист, обшавии бесобиқаи пиряхҳо, норасоии оби ошомиданӣ, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти ҳалли ин мушкилот андешаронӣ намуда як қатор пешниҳодҳо ба миён гузоштанд. таъкид гардид ки то 60% пиряхҳои Осиёи Марказӣ дар кӯҳсори Тоҷикистон воқеъ буда дар рушди ҳамаи соҳаҳо ва ояндаи устувори минтақа нақши асосӣ мебозанд. аз раванди ташвишовари обшавӣ бо сурати пиряхҳо ва паёмадҳои харобиовари он ёдовар шуда, президенти кишвари мо изҳор доштанд ки оқибатҳои ин раванд ба иқтисодиёт ва экосистемаҳои кишварҳо зарари калон расонда ба ҳаёти одамон таҳдид менамоянд. тадбирҳои мушаххаси андешидаи Тоҷикистон дар самти ҳалли масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва нигоҳ доштани устувории муҳити зистро таъкид намуда, сарвари давлат иброз доштанд ки кишвари мо таи 20 соли охир дар арсаи ҷаҳонӣ рӯзномаи обу иқлимро бо муваффақият пеш мебарад. ташаббусҳои мо дар самти обу иқлим аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ тавассути 14 қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҷонибдорӣ ёфта мавриди татбиқ қарор гирифтанд, изҳор доштанд роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бо қаноатмандӣ гуфта шуд ки пешниҳоди Тоҷикистону Фаронса оид ба эълони солҳои 2025-2034 ҳамчун 10-солаи амал барои илмҳои криосферӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт. ба андешаи президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабули қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар ин хусус аҳамияти ҳифзи пиряхҳо ва тақвияти илму таҳқиқотҳоро дар соҳаи криосфера ба таври возеҳ тасдиқ кард. роҳбари давлати мо бо қаноатмандӣ таваҷҷӯҳи иштирокдорони ҳамоиши сатҳи баландро ба ташаббуси нави Тоҷикистон оид ба эълон кардани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҷалб намуданд. таъкид карда шуд ки дар охири моҳи соли равон ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қатномаи марбутаи Маҷмаи умумии Созмони Милал нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро мизбонӣ кард. доир ба ҳадафҳои ин чорабинии сатҳи баланд андешаронӣ намуда, сарвари давлат изҳор доштанд ки нахустин конфронси байналмилалӣ барои сафарбар кардани иродаи илмӣ ва сиёсӣ ба дарёфти роҳҳои ҳалли устувори ҳифзи сарчашмаи оби тоза яъне пиряхҳо заминаи мусоид фароҳам овард. аснои суханронӣ роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин таваҷҷӯҳи иштирокдорони чорабиниро ба масъалаҳои коҳишёбии бесобиқаи криосфера ҷалб намуданд. зикр карда шуд ки раванди коҳишёбии криосфера ба зиндагии босуботи мардуми сайёра таҳдиди ҷиддӣ эҷод карда метавонад то соли 2050 ба 1 миллиард нафар аҳолии минтақаҳои наздисоҳилӣ ва ҷазиракишварҳо
таъсири назаррас расонад. дар ин зимн сарвари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки ба инобати аҳамияти пиряхҳо ва бо мақсади омӯзиши дақиқи таъсири тағйирёбии иқлим ба онҳо мо тасмим гирифтем ки дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ дар шаҳри душанбе маркази ҳамоҳангсозии минтақавӣ оид ба яхшиносиро таъсис диҳем. дар фароварди сухан президенти кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷомеаи ҷаҳон даъват намуданд ки ҳамкорӣ баҳри ҳифзи криосфера ва тақвияти илмҳои криосферӣ дар ҳама сатҳҳо густариш дода шавад. дар конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус ки чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии барои илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 дар доираи он баргузор гардид. роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳо аз 65 кишвари ҷаҳон, дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш ва роҳбарони як қатор созмонҳои дигари байналмилалию минтақавӣ иштирок мекунанд. ҳамоиши сатҳи олӣ барои муаррифии 10-солаи байналмилалии барои илмҳои яхшиносӣ криосфериро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси роҳбари кишвари пешво дар умури обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо ифтитоҳ намуданд. маросими ифтитоҳ сипас бо суханронии мудири кулли ЮНЕСКО хонум Одре Азуле идома ёфта аз ҷониби президенти ҷумҳурии Фаронса муҳтарам Эммануэл Макрон ҳусни анҷом ёфт. ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода дар форуми байналмилалии сармоягузории Тошканд иштирок намуд. форуми байналмилалии сармоягузории Тошканд бо сухани ифтитоҳии президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев оғоз гардида, доир шудани ин тадбири муҳим барои таҳкими ҳамкорӣ дар самти соҳибкорию сармоягузорӣ муҳим арзёбӣ карда шуд. ضمن معرفی امکانات مساعد سرمایه‌گذاری سروازیر جمهوری تاجیکستان تاکید نمود که در 8 سال اخیر افزایش میانه سالانه مجموع محصولات داخلی تاجیکستان 8.5% را تشکیل داد. پیشنهاد امتیازهای اندازی و گمرکی، تأسیس 5 منطقه آزاد اقتصادی، دستگیری دائمی نمایندگان بخش خصوصی، فضای مساعد سرمایه‌گذاری، وارد شدن تکنولوژی معاصر و افزایش استحصال محصولات صنعتی بر رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مساعدت نمود. تنها دوام 5 سال اخیر به تاجیکستان در حجم 11.6 میلیارد دلار سرمایه خارجی جلب کرده شد. در فورم راهبران دولت‌ها، سروازیران، نمایندگان تشکیلات‌های مالیوی و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران اشتراک نمودند. سروازیر جمهوری تاجیکستان شریکان رشد، نمایندگان بخش خصوصی و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را برای اشتراک در فورم بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 که ماه اکتبر برگزار می‌گردد دعوت نمود. در همین روز پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف سروازیر جمهوری تاجیکستان قاهیر رسولزاده را به حضور پذیرفت. تاکید گردید که تاجیکستان و ازبکستان را عنعنه‌های نیک چندین نسله همسایگی نیک و احترام همدیگری متحد می‌کند. جانب‌ها دورنمای رشد استوار مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و تحکیم همکاری سازنده را امیدبخش ارزیابی نمودند. طوری از تحلیل ها برمی‌آید دوام سالهای اخیر رابطه ها بین تاجیکستان و ازبکستان در حال رشد است که از ثمره تطبیق سیاست سازنده سران دو دولت به هم دوست و برادر منشأ می‌گیرد. جانب‌ها استفاده امکانات‌های ایلاوگی را برای تحکیم بخشیدن آن ضرور دانستند. در ملاقات هیئت‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان که تحت ریاست سروازیران دو دولت دایر شد، پهلوهای گوناگون همکاری دو جانبه محاکمه گردید. سروازیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف تحکیم رابطه‌های دو جانبه را به سیاست سازنده سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان مربوط دانست. سروازیر جمهوری تاجیکستان قاهیر رسولزاده دایر شدن فورم بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاشکند را برای رشد رابطه‌ها در سمت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری مهم ارزیابی نموده، فراگیری بخش و ساحه‌های نو را در رابطه‌های دو جانبه به نفع هر دو دولت دانست. در دایره ملاقات هیئت‌ها توجه اساسی به استفاده منبع‌های طبیعی و تحکیم بخشیدن همکاری‌ها در ساحه انرژتیک روانه کرده شد. با توافق رسیدن و پهلوهای نو را فراگیر شدن همکاری در بخش‌های ساحه انرژتیک به نفع هر دو جانب دانسته شد. تذکر داده شد که سیاست سازنده راهبران دو دولت برای توسعه منبع همکاری دو جانبه زمینه مستحکم فراهم می‌آورد.
қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлосияи дуюми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум мутобиқи моддаҳои 12, 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мекунам. Иҷлосияи дуюми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум санаи 17 июни соли 2025 соати 9 дар бинои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. Ба рӯзномаи иҷлосияи дуюми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шавад. Оид ба рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои солҳои 2023-2026. дар бораи ворид намудани тағйирот ба занҷири мантиқии барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент барои солҳои 2021-2025. ҳисоботи вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент вакил аз ҳавзаи интихоботии Соизебон рақами 6 Бобокалонова Зарина дар бораи ташкили комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи вакил ба Маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд даъвати ҳафтум оид ба тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Ҷамшед Сулаймонов вогузор карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. рӯзи 12 июн дар натиҷаи бориши кӯтоҳмуддати пуршиддат ва омадани сел дар ҳудуди ҷамоати деҳоти косатароши шаҳри Панҷакент ба иншооти обёрӣ ва заминҳои кишоварзӣ хисороти ҷиддӣ расид. барои арзёбии вазъ ва баррасии тадбирҳои бартарафсозӣ субҳи 13 июн дар ҷамоати мазкур ситоди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд Холмаҳмад Раҷаббойзода баргузор шуд. гузориши сардори кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи шаҳр нишон дод ки сел дар канали Халифа Ҳасан ки зиёда аз 3,500 гектар заминро обёрӣ мекунад, зиёда аз 20 метр соҳили онро хароб намуда дар якчанд мавзеъ маҷро бо қуму шағал пур шудааст. ҳамчунин сарбанд ва як қисми канали Фарметан низ баста шуда маҷрои об қатъ гардидааст. сел тақрибан ба 80 гектар кишти шолӣ, картошка, ҷувори макка ва дигар зироатҳои деҳқонӣ ва шахсӣ зиён расонидааст. ба шӯъбаи ҳолатҳои фавқулода дастур дода шуд ки дар ҳамкорӣ бо идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон ва корхонаи муштараки Зарафшон корҳои барқарорсозиро оғоз намуда маҷро ва сарбандҳо тоза карда шаванд. айни замон корҳои бартарафсозӣ дар иншооти зикршуда идома дорад. мақомоти маҳаллӣ ва сохторҳои дахлдор бо тамоми имконот барои барқарорсозии фаврии вазъ талош доранд. дар толори кохи ба номи устод Лоиқ Шералӣ маросими қадрдонии ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман доир гардид. дар маросими тантанавӣ муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ иштирок намуда доир ба ташкил ва баргузории озмуни мазкур ибрози андеша кард. зикр гардид ки бо дастури бевоситаи пешвои муаззими миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми маблағи мукофот барои ғолибони озмун ҳар сол ба مراتب زیاد کرده شده. سال روان از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زیاد از 7 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده شد. قید کردن به مورد است که در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینوری سال 2025 آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در مقیاس شهر و ناحیه ها، ولایت ها و جمهوری گذرانیده می شود. آزمون مذکور با مقصد دریافت استعدادهای نو در ساحه‌های صنعت موسیقی، سرایندگی، صنعت تصویری و دیزاین، بلند برداشتن مهارت کسبی و زیبایی شناسی، تقویت بخشیدن به هنری بلندی اجرا کنندگی، تبلیغ و احیای هنرهای مردمی، معرفی فرهنگی ولوی ملتی تاجیک، احترام و ارجگذاری به سنت‌های نیکی اجدادی، سطح کسبی اثرهای نوی موسیقی، آفرندگی، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگو سرود و اثرهای رسامی که انعکاس کننده فرهنگ گذشته و امروزه ملتی تاجیک را تجسم نمایند گذرانیده می شود. در آزمون امسال از شهر و دهات
Панҷакент 109 нафар иштирок карданд ки аз онҳо 61 нафар сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гашта, 37 нафар ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. ҳар яки онҳо бо диплом ва мукофотпулӣ қадрдонӣ карда шуданд. озмун аз рӯи 4 номинатсия сарояндагӣ, навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн гузаронида шуда, ҳар як номинатсия 3 жанрро фарогир буд. мазмун ва ғояи асосии суруду оҳанг, асарҳои мусиқӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн ки ба озмун пешниҳод мешаванд, тараннуми шахсиятҳои барҷастаи халқи тоҷик, дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои милливу мероси пурғановати ниёгон, табиати зебоманзари Тоҷикистон ва эҳё намудани ҳунарҳои мардумиро дар бар мегирад. дар фарҷоми маросими тантанавӣ барномаи ҳунарӣ аз ҷониби санъаткорон ва ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент пешниҳодӣ ҳозирин гардид. дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоев шаҳри Панҷакент шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр баргузор гардид. дар кори ҷаласа роҳбарияти прокуратураи шаҳри Панҷакент, милитсияи шаҳр, мақомоти гумрук, андоз, амният, сохторҳои марбутаи шаҳр аз қабили маориф, тандурустӣ, ҷавонон ва муовини раиси шаҳр иштирок намуданд. дар оғози кори шӯро прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 полковник Раҳматзода Искандар рӯзномаи маҷлисро ба аъзоён ва иштирокдорон шинос намуда, дар масъалаҳои истифодаи замин ва тибқи талаботи қонунгузории ҷорӣ ва тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оид ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ мавриди баррасӣ қарор гирифт. прокурори шаҳр дар баромади худ натиҷаи нишондод ва таҳлилу санҷишҳои прокурорӣ ки дар давраи сипарӣ гардида дар соҳаи истифодаи замин ва энергетика шуда гузаштааст, қайд намуда камбудиву қонуншиканиҳо ва сабабу омилҳои пешгирӣ кардани ин ду самтро мушаххасан бо таҳлили васеъ ба диққати иштирокчиёни ҷаласа расонид. ӯ дар баромади худ қайд намуд ки замин ин моликияти истисноии давлат буда барои истифода ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дигар истифодабарандагон вогузор мегардад ва он бояд мувофиқи таъинот бо самар тибқи қонунгузорӣ истифода шавад. доир ба масъалаи якуми рӯзнома суханронии Хушвақтзода Эркин, муовини раиси шаҳри Панҷакент, инчунин раиси кумитаи замин ва сардори раёсати кишоварзии шаҳр шунида шуда, ба саолҳои ҳозирин посухҳои мушаххас гуфта шуд. аз рӯи масъалаи дуюми шӯро ёрдамчии прокурори шаҳри Панҷакент Дилшод Ҳомидов сухан гуфта, оид ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва таҳлилу санҷишҳои прокурорӣ дар ин самтро ба саҳми ҳозирин расонид. ӯ дар суханронии худ аз камбудиву қонуншиканиҳо дар самти энергетика ки дар давраи санҷиш ошкор шудааст, изҳори нигаронӣ намуда барои пешгирӣ ва пурзур намудани назорат дар самти шабакаҳои барқ андешидани чораҳои мушаххасро зарур шуморид. инчунин иштирокчиёни дигар низ тибқи масъалаи рӯзнома баромад намуданд. бо қарори шӯро ҷиҳати таъмини риояи қатъии қонунгузорӣ ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши парвандаҳо, сари вақт пешгирӣ ва ошкору бартараф намудани қонунвайронкуниҳо дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. гузориши Мартаба Раҳмон ва Хайём Ҷураев ва Шоҳусайн Солиҳов. фурӯши маҳсулоти пассифат ва қошоқи маҳсулот дар баробари таъсири манфӣ расонидан ба иқтисодиёт ба саломатии аҳолӣ хатар эҷод мекунад. шахсоне ки манфиати худро аз манфиати ҷомеа боло гузошта ба қочоқи молу маҳсулот даст мезананд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. зимни корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони мақомоти амният дар вилояти Суғд як ҳолати қочоқи маҳсулоти гӯштӣ, яъне пӯсти мурғи яхкардашуда ошкор карда шуд. тафтишот маълум намуд ки Содиқов Икром Исломович соли таваллудаш 28 майи 1988 зода ва истиқоматкунандаи ноҳии Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати деҳоти Хисеварз, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, ҳамроҳи ҳаммаслакони худ 4 тонна маҳсулоти гӯштӣ, пӯсти мурғи яхкардашудаи истеҳсоли кишвари хориҷаро ба таври қочоқ вориди вилояти Суғд намудааст. шаҳрванд Содиқов Икром беш аз 4 сол инҷониб
طریق قاچاق مال و محصولات گوشتی را به جمهوری تاجیکستان وارد نموده با این راه فایده به دست می آورده است. این نوبت با هادیبایف عبدالقاهر عبدالکریمویچ ساکن ناحیه باباجان غفورов جماعت دهات خیسورز در اساس مصلحت پیشکی با شهروندان جمهوری قرقیزستان قیدیر و روشن نام قاچاقچیان ساکنان محله بوربردوک به مقدار 4 تن محصولات گوشتی پوستی مرغ یخ کرده شده را به طور قاچاق وارد نمودند. صادقов اکرام و هادیبایف عبدالقاهر 1 کیلوگرم پوستی مرغ یخ کرده شده را با ارزش $1 ایالات متحده آمریکا برابر به 10 سومانی و 80 درم از هممسلکان خود خریداری نموده در حدود جمهوری تاجیکستان می‌خواستند با ارزش 20 سومانی به فروش گذارند. 4 تن محصولات گوشتی به طور قاچاق از حدود کشور همسایه قرقیزستان توسط ماشین بارکش تمغه خوندای پورتر نخست به منزل استقامتی صادقов اکرام آورده شده. بعداً توسط автомاشین بارکش تمغه مرسدس که به ساکن ناحیه باباجان غفورов جماعت دهات خیسورز احمدов احسان ایلهامجانویچ تعلق دارد به حدود شهر خوجند محله چشمه داخل جمعیت سهامی شده برکت برای به فروش انتقال داده می شود. من صادقов اکرام استقامتکننده ناحیه باباجان غفورov دهات خیسورز از سال 2024 تا این جانب همراه هادیبایف عبدالقاهر به خرید و فروش غیر قانونی گوشت مرغ یخ کرده شده مشغول هستم تا اینجا. هر محصولاتی که به حدود مملکت وارد کرده می شود اول باید از نظارت متخصصان گذرد و سپس برای به بازار استعمالی پیشنهاد گردیدنی آن اجازه داده شود، زیرا در عکس حال محصولات پس‌صفت به بازار راه می‌یابد و این به سلامتی جامعه تأثیری بد می‌گذارد. گذشته از این قاچاق مال و محصولات جوابگری در پی دارد. نسبت صادقов اکرام و هادیبایف عبدالقاهر برای دست زدن به قاچاق محصولات چاره‌های قانونی اندیشیده شد. در جمهوری تاجیکستان حفظ کودکان همچون یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت دانسته می‌شود. قانون‌های ملی به مانند قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک همچنین پیوستن کشور به سندهای بین‌المللی از جمله کنونسیون سازمان ملل متحد عاید به حقوق کودک دلیل این است که دولت مسئولیت خود را در سمت تأمین شرایط زندگی ارزنده کودکان به دوش گرفته است. از اینجاست که مسئول سنه 1 ایون در سراسر عالم از جمله در جمهوری تاجیکستان روز بین المللی حفظ کودکان تجلیل می گردد. این روز یکی از جشن‌های بین المللی به شمار رفته از سال 1950 این جانب همچون رمز محافظت حقوق و منفعت‌های کودکان شناخته می شود. با این مناسبت در طربخانه دلاوره شهری پنجکند از جانب تشکیلات جمعیتی نوری امید چاره‌بینی بخشیده به روز بین المللی کودکان دایر گردید. مهمانان در آغاز چاره‌بینی از رسم کشی کودکان در روی زمین، نمایش فروشی هنرهای دستی، نمایش مستر کلاسی مهم می توانیم دیدن نموده به آن بهای بلند دادند. رسم کشی کودکانی دارای موهبت داشته، اینچنین نمایش محصولات هایی که با دستان کودکانی دارای موهبت داشته آماده گشته بود با بهای بلند مهمانان سزاوار گردید. نماینده مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهری پنجک کلانوف اولیم خان ضمن سخنرانی خود با تشکیل کنندگان چنین یک چاره‌بینی از جانب رهبریت شهر اظهار سپاس نمود. منیجر برنامه‌های نماینده اتحادیه اروپا در تاجیکستان نیز سخنرانی نموده قید نمود که کودکان واقعاً آینده دولت و ملت بوده، غمخواری نسبت آنها وظیفه نه تنها دولت بلکه هر یک شهروند می باشد و کودکان دارای موهبت داشته نباید خود را از دیگران کم حسابند بلکه آنها همه با هم برابرند. هر یک کودک می تواند در آینده یک معلم، طبیب، مهندس، عالم یا رهبر وطن دوست شود اگر ما امروز شرایط لازمه را برای رشد همه‌جانبه آنها فراهم آوریم. رهبر تشکیلات جمعیتی نوری امید سلامت ایازوف سخنرانی نموده چاره‌بینی آماده نموده پیشکش حاضرین گردانیده شد که باعث بالید خاطری ایشان گردید. واقعاً کودکان آینده ملتند. غمخوری با آنها سرمایه گذاری به فردای درخشانی وطن است. از این رو هر یک عضو جامعه باید حس مسئولیت شناسی داشته برای تأمین حیات شایسته کودکان سهم گذارد. گزارش مرتبه رحمان و خیام جرایف.
дастгирӣ ву ғамхории насли наврасу ҷавон яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. ҳамин аст ки барои дониш андохтану соҳибкасб гардидани қишри ояндадори ҷомеа кулли имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шуда, баробари дигар соҳаҳо ба соҳаи ҷавонон низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба рушди малакаи зеҳнии ҷавонон ва нақши онҳо дар ҳаёти давлату миллат дар ҳар мулоқоти хеш ибрози назар менамоянд ки ин асоси мантиқӣ дорад. дар баробари дигар дастгириҳои наврасону ҷавонон яке аз роҳҳои ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии иҷтимоии ҷавонон ин таъсиси стипендияи президентӣ барои хонандагони мактабҳо ва донишҷӯён аст. стипендияи президентӣ бо мақсади фаъолгардонии насли ҷавони кишвар ва дастгирии шахсони болоёқат бо назардошти вазъи иқтисоди миллӣ тайёр намудани мутахассисон бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 феврали соли 1998 таъсис ёфтааст. то соли 2005 стипендия барои 100 нафар ба андозаи 5 каратаи маоши ҳадди ақал пешбинӣ шуда буд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 июли соли 2005 бошад шумораи гирандагони стипендияи президентӣ ба 300 адад расонида шуда, ахиран шурӯъ аз соли 2018 ин шумора ба 400 адад расида буд. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи айнӣ ҳамоиши тантанавии гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. дар ҳамоиш гирандагони стипендия аз шаҳру навоҳии Панҷакент, Айнӣ ва Кӯҳистони Масҷоҳ иштирок карданд. чорабинӣ бо сухани ифтитоҳии муовини раиси ноҳия Фарҳод Мукаррамзода оғоз гардида, сипас намояндагони мақомоти баландпоя суханронӣ намуданд. муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Сураҷ Чоршанбезода зимни суханронӣ зикр кард ки таъсис ёфтани стипендияи президентӣ аз таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат ба ҷавонони кишвар шаҳодат медиҳад. дар интиҳои ҳамоиш гирандагони стипендия бо шаҳодатнома ва маблағи муқаррар гардида қадрдонӣ карда шуданд. гирандагони стипендияи президентӣ зикр намуданд ки мо ҷавонони даврони соҳибистиқлолии кишвар шукрона мекунем ки дар фазои ободу осоишта ва сулҳу ваҳдат умр ба сар мебарем ва ҳамеша аз ғамхориҳои падаронаи президенти ҷумҳурӣ бархурдор ҳастем. My name is Sarvinos, my surname is Boboeva. I studied at school number 71 in the 10th grade. First of all, I like to express my gratitude to the founder of Peace and National University, leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, and to the head of Sukh Rajab Ahmadzodeh, to the mayor of Panjikent, Abdukholi Kholiqzodeh. Because with their support, the years of Tajikistan have achieved a lot of achievements and have reached the silence. ما جوانان قلب بیداری وطن، صف به صف هر روز در کار وطن، ما عوض کردن نمیخواهیم هیچ با گل موکی جگر خاری وطن. کابینه قربان و سفورا هستم، خواننده سفیده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9، سکرتر گرانده استیپندی پرزیدنتی از شهر پنجکند. ما جوانان دوران استقلالیت خوشبخت‌ترین نفرانی هستیم که به وقت بزرگمان خداوند چنین سرور را بالای سرمان آورده. همان سروری که بهر آینده درخشان جوانان تمام شرایط‌ها را فراهم آورده است. اعلان آزمون‌های جمهوریوی فروغ صلح دانایی کتاب است. این فروغ معرفت و تأسیس استیپندیه‌های پرزیدنتی دلیل شاهکاری‌های به مثل این ابرمرد بزرگ است. من از این منبر سخن میانه‌داری و به پایان خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانیده، جواباً به این همه غمخوری‌هایشان وعده می‌دهم که نسل وطن دوست و وطنخواه به وای رسیده ادامه دهنده کار و پیکار پیشوا می‌گردند. آنها اظهار داشتند که پیروی واقعی پیشوای ملت خواهند ماند و در آبادی وطن سهم می‌گذارند. گزارش شادانه همراه و طلبشاه تاشف. дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти олии кишвар баргузории шанбегиҳо ва иқдомҳои ободкорӣ ба ҳукми анъанаи нек даромаданд.
имрӯзҳо дар тамоми сохтору муассисаҳои шаҳри Панҷакент шанбегиҳои дастаҷамона бо шукӯҳ ва рӯҳияи баланд баргузор мегардад. саҳм гузоштан дар ободонии ватан, ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлол ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ вазифаи ҳар як шаҳрванди солимфикр ба шумор меравад. бо ин мақсад дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Камолӣ Хуҷандӣ бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва иштироки тамоми корхонаву муассисаҳои шаҳр шанбегии дастаҷамона доир гардид. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ дар шанбегӣ иштирок намуда қайд намуд, ки ин шанбегӣ баҳри ободонии шаҳри Панҷакент хеле муҳим аст ва ҳамагон иқдом гирифтаанд, ки дар ободкории шаҳр саҳмгузор бошанд. кормандони кохи Лоиқ Шералӣ дар ин шанбегӣ дастаҷамона иштирок намуда ақидаи худро чунин иброз намуданд. ман Тоҳир Юсуф, корманди маҷмӯи фарҳанги кохи Лоиқ, мон 12 нафар кормандони кохи Лоиқ ба шанбегӣ баромида ман ин алаф даврида согем, ҷӯйбойҳоро тоза кардем, ниҳолҳои сафед карда согем. умуман мо бо корҳои ободонӣ саҳми худро гузошта согем. дар оянда кӯшиш мекунем, ки бо ҳама хел шанбегиҳо ва иштирок кунем. инсон дар рӯи замин сарчашмаи тамоми ободӣ, озодӣ ва пешрафтҳост. маҳз бо заҳмати самимии инсон муҳит тозаву озода нигоҳ дошта шуда зиндагии солиму мутаносиб таъмин мегардад. ҳифз намудани табиат, нигоҳдошти покии муҳити зист ва гирду атрофи шаҳр на танҳо амали ахлоқӣ, балки масъулияти шаҳрвандии ҳар яки мост. имрӯз чун анъана тамоми сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент барои тозаву озода нигоҳ кардани гирду атроф ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шанбегии умумишаҳриро дар боғи ба номи Камоли Хуҷандии шаҳр доир карданд. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз тамоми корхонаҳо, бахши фарҳанг, китобхонаи марказӣ, кохи фарҳанг, маориф, тандурустӣ ва дигар корхонаҳое ки طبق رویخط و شنبگی حضور داشتند و زیاده از 500 نفر اشتراک کرده تمام کوچه و پس کوچه ها گرد اطراف باغ را از گل و خزان هایی که شمال آورده است تازه و آزاده کرده. برگزاری چنین شنبگی ها هر یک ساکن شهر دیهات پنجکند را تقاضا میکند که باید ما برای تازه و آزاده نگاه کردن شهر و دیهاتمان کوشش به خرج و همروزه پیوسته کوشش نماییم که شهرمان را تازه و آزاده نگه داریم که سیاحان زیاد میآیند و از تازگی و معرفت بلند شهرداری ساکنان شهر دیهات پنجکند برخوردار باشند. санаи 8 июни соли равон дар доираи мусобиқаи дӯстонаи футбол бозии ҷолибе миёни дастаи мизбон яъне саразми шаҳри Панҷакент ва меҳмон рангони ноҳияи рӯдакӣ доир гардид. ҳарчанде ҳарду даста бо тамоми нерӯ талош карданд, бозӣ бо натиҷаи мусовии 0-0 анҷом ёфт. дар тӯли 90 дақиқаи пуршиддати рақобат лаҳзаҳои ҳуҷуму дифоъ пайи ҳам ҷой доштанд. ҳамлагарон имкониятҳои хуб барои кушодани ҳисоб доштанд, вале ҳимояи муназзам ва дарвозабонҳои ҳарду даста иншонҳоро барбод доданд. махсусан дар дақиқаҳои охирини бозӣ дастаи саразм кӯшиши зиёд намуд. ҷолиби дигари мусобиқа дар он буд ки дастаи саразми шаҳри Панҷакент дар мавсими нав бо либоси дуюми ҷадид ба майдон баромад. пироҳан бо услуб ва ранги ҷолиб диққати мухлисонро ба худ ҷалб кард ва дар саҳнаи варзиши маҳаллӣ як рӯйдоди ҷолиб маҳсуб мешавад. бояд гуфт ки бозиҳои ояндаи дастаи саразми шаҳри Панҷакент санаи 15 июн бо дастаи Сомон дар шаҳри Данғара, санаи 20 июн бо дастаи Ваҳдат дар шаҳри Панҷакент ва санаи 29 июни соли равон бар зидди дастаи Масчо мусобиқаи футбол доир хоҳад шуд. барои бозингарони дастаи саразми шаҳри Панҷакент дар бозиҳои минбаъда бурдбориҳо хоҳонем. воқеан ҳафтае ки сипарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷодаҳои зиндагӣ орзу мекунем
و من امید میکنم که مردم پنجکنت باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهم ارزنده خویش را میگذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال میگیریم. سلامت و سربلند باشید.